ya board rutawira na departments kwa mungu atagututeithia niguo na mheshimiwa Kioni uguo roiga tuthondeke utonga thiini wa county ndakondera andu aya mheshimiwa Kioni ati bata kugia na cabinet na board ici ciothe tuthondekete kana municipality kana public service kana irigi tuthondekete guku aikuru tutikuongerera mbeca mĩhuko-inĩ ya wananchi matina bata na maundu macio maingi na githungu na githweri na ndunyi maragwaji macio mothe maenda kumenyekana iria nĩ kwendio mbeca njega kana atu andu aitu iria rĩ kuma mbeca cigana waru citu cikwendio mbeca cigana mboga citu ikwendio cigana iyo turaciumagira ndathie kina nguvu mboga ciothe yereire mugunda itingĩendeka utie market. How can we get market, Mr. Gitura? No chairman board Rugambai board, the new board. No chairman wa board. Trade and Investment Authority. Hiyo ya twathondekirwo muthi ni governor. If we do not have a stable country, gutiri kundu mandu ma invest. They will have no work to do if we don't have a stable country. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba ni vizuri tuiunge mkono. Tuunge kazi inafanywa na governor mkono na pia tuunge BBI mkono ili kazi ambayo anaanzisha iweze kuonekana baada ya miaka ambayo Mwenyezi Mungu atatupa. Na ndauga rĩngĩ atirĩrĩ tutigaite tugĩke atĩa tutigaite tukionoria